Ni wirigirwa ko muraithiria o mwega wa Meru TV nwithirite wina kagita gake ngao kambitikiria kithirangi kugwata ugeni kirinzeto cha Meru TV thaa ithatu na rwa kuri tariki 31 mweri jwa mbere jwa Januari mwaka jwa 2023 nkuruki gakurikana no bekutho gituthingatire gukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana komba kutho gituthingatire gukurukira website yetu ira ni merudigital.co.ke ritwa ukambita Gloria Mwirigi na jaja ni jamwe jaja tuthirite tugi kudranira. Kajuju mpuru kuingia werani bwawe kuthomithia ana bandri ukobia. Ngoibaye kajuju ndo ya mitheretia ntumetheria na nguo na njukiriana. Baita kathome ba menye bantadagie. Seneta Kadhuri Murungi kuriunga miundene ile nyangito ni njogu igembe. Ikuwe na mashamba ja mengi sana jarajari na inkuera na mbwantu kuga kinde birwezi kageria muno na yongera personnel kana staff bakumba kuingana na njogu iji na gwicho kenderi kara. Antubama wathethera ka kuromba baye wengugini mbunge. Mathina maingi muno. Na otiena muntu ututhetera na ara ngurubu ni ikibangwa igitaragwo kubangwa tutiririkanagwa. Na tukiambiria ni ati kadhaa ya mbunge wa Tigane East Kajuju Mpuru na ingite karikaniro kawe kakuthomithia ana baadri ukobia muchijo jwa antomo wanja ni bari bakwithukirwa ni nduga mbere ya kadhaa iji kuriunga ku na kurita utethio obwa gukabanira na tunyamoto amu mwankanandi bationa kinya arunga arwa chuburu iri jira imwe ya kuingia wirane bwawe Kajuju na juketie ana bathato obaria bakinyite kagitaga gwita skuru na kubekia boarding ni uko bathomithia gutina mantu jako barigeria aciari bamuci juu na atori ni bachoketie nkatho kiri Kajuju Mpuru ni untu bokonania kiao na nkoro ya mtu Adams Motore wa The Ranger na gututariria nkoroki wangu ndabugikie mheshimiwa Mpuru oni kwenda teithie na kuthomithia kenda ndutacie ibako mboni Dede ariromba de Justin Kadha mwari wa kobia kumantere chetangada bo ni nyuma ya Meru TV kumba kwithira kimurika rugonora family yo parabethirite bakiromani mbiroro mwaka utira bagitu chionje kiriro kyo gikinyila obichi ya mbunge wa Tigane East Mpuru abori arankadha yawe kayumporo mbere kwithira kwe twero chenja mukariro ya family kuri tariki 1 mweri Disemba mwaka muthuru kayumporo na lungire family na kubatheria muna kwa mbiroro na ndawa o akirita wira nebwa wakira family untubura arikire kumba kwithira akiyuria kuri tariki 9 mweri Disemba mwaka muthuru Kayumpuru na chokere muchiyo na kutira arakira family ya kubi nyomba imthongira bakara mwankira thirwari nyuma ya kubakira nyumba Kayumpuru na ikire wira nebo utira kumba kwithira kithomethia anaba bakobia mwankona araba konkopa kanda kwithira baikinya na ngira anaba justa na ugera na kwenda kuthoma kenda ojuria kiroto kyao kya gutethia njae na tuka make sure justa kuthoma mwanka kinyara arawengwa kenda na Januari tukaja kubuikia skuru wikwa justa na tukabuikia buinthe na buthome na bukareja na baubange Kayumpuru nande na rikije kwithira kiuria wira nebo ananande oyete anabathatu para barikinyetie miaka yo kumba kwithira skuru na kumba kwithira kibaiki skuru cha mama kana na ire chiekene ndirito kimoni ya boarding Justin Kadha na Njarinda kyanira ni baikito skuru ya mama ya St Cleanteri Chanchiru na Wasilas Mwathia iko skuru ya mama ya St Francis Onteri Chanchiru aciari bana bane bari mikumba kwithira bakithe kinukyo oria bachokeretie Kajuju Mpuru amwana Mpuru abori nkatho ni kumba kwithira bakichanira kumba kwithira kithomethia twana tu ngoibaye Kajuju ndo ya mitheretia ntumetheria na nguo na njukiriana baita kathome ba menye bantadagie ana waigwa chukuru ngikangana sana nkumura bana ntu bateja kwanta theretia u ngana ngana nkoroki
Narera bara kitabonge bara inga cukuru bandikana nyengai bakurikana wite wega no thome la juju haya na wira no thome wendirigi monde haya wira haya admono uga la dome pio de manera monde de mañana uera de mañana sumera wega mi vio chabu Karimi uraniwe ina watwana tu awite thai na kumba kwithira kiritira ngui cia wengwa kiuta tina auka bere arakinya kumba kwithira kirwama kwa rithina ngui cia kwa iranti yacio etia weta nyada ni baro ni abin kangae tankana bianda ona alafu nkaongela vya bibi mosi bibi jeta navya kona ndio vya na magita yanza kumaika yote tuvinda yenyambi kanambi ola nyumba ngote kenya mbaka leta chenta na hotel bonge daona no ntontoro hotel bonge daona hotel bonge daona nkuruki ya bubu haikuwa adari masana imada ni morungu amongele kabisa imweza rate kumeina bikumira ngoge ngomba kuruta mwadhani koruwa ikawainda enindo airana katoka ngabada mbele yanguo nachukulia nkadambia abianda nenjae nyadhani we atebya nyabya kubira na mbere ntaomba ende ingomba mbi na mwathani na mbori ni ntuela twina muntu twina mukuru Karimi nkurukia ruwa bokia bwawe na mukuru wawe kobe batikiomba kwithira kithomethia na baa kumania no kebura bwithite bukirumira muchiyo tokiomba gikijukuru baigwa ende baina mwathani bora mona bwere ngai awikira inya Tori barana bomo bite kwithira baikinyithia muchiyo rukirurwa rira akayumpurombre kwitha ikinyithia kumba kwithira kiotona to kumba kwitha kibike thukuru kinya boni bombite kwithira bichokera kayumpuro nkatho na mpuro abori ni kwithira bete theri muchiyo yokobia yoraba wite ni yethirite yukimba kwithira yukimenera ntu baingi indi monkira thai ni baithirite bakiwa gitio kumenoto ithio bura mpuro abori amuna mukuru abo bombite kwithira bakiba mbethera ndire mo wa CHV bara bantora daktari bantora inkwira mwathani murungu ibo ya no tuitorwete na mbiroro ici nje yaron ikarema lakini mheshimiwa wetu kayuyu mwathani murungu na mutethetie na nonera ibo ya atutetherie ndene yetura rira thute siyu ana baitorithete mbiroro ikarema pio na ndawa cia cibitari tukea facility lakini rira yira na tuthambirie twana tu mbiroro nkatho nyingi muno tumucokeria cia mwanya no tuthai turi ao akirite aroni nyumba amubwithiritie maendeleo ndene ya family ana bawe omoya ntuko yeruare betete boarding school ababwithiritie shopping na interview onde bena irato bena uniform bena bag na itoko werua muno tukiona ana bai betete kubwithia maendeleo ya school ikienda bage yako kwa ngerekano nje andene yetura riri athuti itocokeria mheshimiwa wetu mpuru nkatho cia mwanya no ntuko era turombere kura thuti na aturire atika na kamongo na kandra na badu to kuwerua muno no ntorira ailetie family no ntorira rende muno ni family iramenera kwetura riri athuti na akona ibo ya toyere twana tu badu to were tu mheshimiwa wetu na itokumenya amayongo totakubwithirwa mantu ya manene ndene yetura riri athuti mrebwega kama thene mutharime itumenya kama kurita bare itaorotheri wajarete kura muno akayubia mtu mwaga muno kumiria kwa yara mtu anabonde amukire skuru mweri yomwe muthiru ukiya kulionga muchi ijokobia na mwekuru wawe utikenda kinya kwithira ukiriana nabo kana kinya kwithira wekana nabo hamwe na kwithira kinya ukibaike metho ende mweri yomwe na nusu nyuma ya nkatha ya mubunge Shumbagitia East mpuro abori kumba kwithira gichenche uturobo na nde family ne barikitie kumba kwithira bagichenche buru mono bagitira bokwithira bakibathira mbiroro na nande kaba kwithira bekena ya chirodiga bo barua nekeno nkatho kuma kirotethiro mbete kwithira bakiamukira kuma kire family ya mpuro abori na mwekuru wawe kumatiania mbechanda msumoturia wa thirinja na twetete na mbere mukaririgite wa irurerea kirwa Martin Mwiti na uritia biashara ba irurerere bombe kuthwa bakithema na antu baraba kuomba kuthwa bagitumira
mbecha cia mungwana. Akiaria ariuga untu ni bubete kuthura bugi kujerwa gwa kagita nteriji ni bachuite mantu ya kwamba kuthura jagituma untu bobo bumbe kuthura bugi tiganwa nabo. Mwandiki wetu wa Ntito Gakimotegi na gututariria nkoroki. Kuumania na wambabura bwithiritwo bukionekana kwa wingi thokoni ya Kiiru ende chamano thoko eno matini mwiti na kuria ringi biashara ba thoko eno kumenyera muno arakuga kwithiritwo kwena antu bakunenkanira mbecha fiki kana mbecha ritabati kwa mbecha fiki kinyoni ndeteri ora gukari entuko ithikuiwa na antu banne baratiro tumera na baba kuthira skuru either form 4 ana nyibara tumba ku suspect kwa mtu ajinya kokorori kana mbecha na atageta ithite fiki muntu baneta bakanenkera kana mbecha ketho ingiriga kero ndio kurenduke nena na kono ndo muchiari ukomba gwitika ngikana koko na yaga tena fake ukeja no nenkera na kebe na aja kino bunjia mbecha iria ko taka mbecha bako nethro tukumbo taka ketho muntu ithokone nenkera muntu ura ukumba gutaka no ndo jagatindiri kange kathokone antu kwingi katethero ibange kumenya mbecha fake na muntu nejera kokwato na ngiri akwito ntie na chuche fake ko antu bamenyere no ntie ngiri 500 na jairi non toigana ritida ri pa lampanti mono lakini barambite kinyo purintie kana na 50s ko antu bamenyere mono na irija mono mathajo koro thairi otithro ikiafu na bagora mirigo na mbechi nyingi na bagatha bena mpui mono na mtongi okwangaratania ko koro ne mtu na menyere mbechi iria kujukia na arafu na kinya kingi akenda gwitikia mtu kiba bena mpesa pedra bakirita kethe ngiri 10 akaitha ngiri moku kana mbecha china Rusia kaitha ki 500 kaitha 500 fake ku ko ka boga itambe chonde ko ni famu anto taro rimo nku chonde na kiria nguri skerebu thokoni eno matini na kuboria kumenya baraba kugurira skerebu ino ende skreb bare me kuingi utono kana kabatire ko ende skreb buru udeite kiritwe ko ana baba kuthirunga na ba ko ende skreb barejera kugwatikana nyibo ba kuitabakia ko kwambire na ruo to batire kugwatwa skreb to ana tuthirungite skreb na arafu namba 2 baba kugura skreb pamenya no venderia no ndo kya gwatakana gintu ki agatirito kinyawe momba ona menyere monoro ibarugeu no ndo bubu agwatika atirito ja momba na momba oro kwieta bagwatanirwo bo bairi kuma thokoni ya Kiiru ngiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi. Nyuma enjogo ukinyanga miunda na kwenyangia imerambia arimi ntereire chankene na gikaro kia nyamu chia kithaka kia paki Meru mirigo ya Igembe North na Senator wa Meru Kadhuri Murungi na Meru County Commissioner Friend Dunga ibikinyete miundene eji ntorene chia nginyo na malaene guchonera na guchwa njira ya kuthiria wathina ja njogu na antumia nkene ya mito murithuaba na gututaria nkoroki gukurukira njogu iri kinyangite bya kurebya bitigaritwe ni riwa rutena rwa Igembe North. Senator wa Meru Kadhuri Murungi na rikitie wikinyano nikenda akomba gushonera na metho wengwa na amenye ntaira cia njogu iji ikuwe na mashamba ja mengi sana jarajari na inkuira na mbwantu kuga kinde birwezi kageria muno na yongera personnel kana staff bakumba kuingana na njogu iji na gwichokia nderi kara. Senator Kadhuri Murungi aikinetie Meru National Park o amwe na gukinya ndene ya miundene ira iri yonthe na rikitie kuga njogu ni bati guchwerwa ntaira yacio uraikomba kuthiria thina ijikiria arimi nontu bakwithura kwirigiria gutengana endi guchwera ntaira ya muthia. Leo nina furaha sana kufika hapa Igembe North ndio tuweze kuangalia hii shinda imekuja hapa ya ndovu kuvamia mashamba. Na nimeshukuru ile mkutano tumekaa pale tumeongea mambo mengi. Nataka kuhakikishia wananchi tunataka suluhisho ya kundumu. Sababu hata tukiandika compensations kila siku hiyo sio solution. Sababu hiyo season nyingine inakuja tutapanda. Si ndio? Kupea resources ya kutosha katika KWS. Sababu siku hizi ile shinda tuko nayo sana ni ile mvutano kati ya wananchi na wanyamapori. Mambo ya compensation, hiyo form iko na procedure yake. Unapojaza hiyo form, kuna officer wa KWS na officer wa agriculture wata verify on the ground kile unasema. Umesikia hiyo maneno?
Hiyo form ya shilingi 500 sio form yetu ya compensation. Kwa hivyo ukijaza hiyo ujue hiyo uko na barabara ingine na hatutaishughulikia. Nontoba uharibifu kana kuthugwa kwa into bietu imera bietu ya Mpempe na Ming'au ireri mundene yumbito kinyangwa ninju na kuri bangi bara viongozi bamwe baraba kuwa ututethio bakuona lakini bukuona mwanka thai muyumbe wengwa taitumu na ririe Murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe North. Akaribagia kigishiko mbunge kia North Imenti kaunti ya Meru ni barete thirikari ibari kane muno urimi ne amu bari magana thina nkuruki urimi bote na umithio. Barenda thirikari kwagirithia urimi na njira ya kubachwira thoko ya maketha jao amu bari magana thina na bakendia na mbecha ngoro. Patrick Wastela na gututariria nkuruki. Arimi ntere ciagia kini bariririte thirikari barikane kuona bethagira bakirima akiremera keo na njira cia thina bakiaria arimi baba ni bataririti uria bethagira bakigura mboreo na uguribu burito na mbeu ya kwanda na uguribu burito na muthia kagita gakwendia bakethira bakendia atagicio gigitwiku ndi murimi inde Mpempe na kalemento bibinge ende Mpempe muno inatu ya cash crop yetu wao redia todo na miunda na kura fertilizer na mbegu cheto ashina beyine ne muno nkuruke mumero yetu na le mweja mainge to anda kira to gaitaku na mweto kagurirwa yatumbo to mamuremi omba guchoke gintu kira kairi ni mbeta Patrick Safari kanto Safari watu giagi na watu tuli arimi ni watu na thina muno bana kiroria onto watu andu gataka Mpempe Pempe turagura mbara shilingi 500 ya 50 kana 600 wanda turande na fertilizer ya kiuma ngiri 6 lakini kumantu akulingana na monkana ande Mpempe kiuma ngiri 3 ukatuwe kwa kenda kugura fertilizer eko le maika mwana kwa kunia kwa micha Mpempe na lugwa nande kugura tu na mbara beta waleve kondo kuma gyaki anko wira motha ni bwega ni ntubwa kimera kiratwete mwaka juju no ntuturi anda irio na thine nene mono tukanda bia kuria turite thine nyingi mono tutina bataraisa na turimithite miunda na goro ende gitara kugurirwa tukagurirwa jesu gitweku akariba abantere ciagia kibaria urimi bo buria bunene ni bo Mpempe ni bethirite nkuruki bakiuria thirikari thiriki bathithiria nchuku ire kethagira igi kwa bia kuria bibi ni kenda muthiene biarikia na kuona uguri biithira bikiendwa Mpempe cietu ikomba kugura wigika kwa antu gwicoca turaje bamba ene no muno nyingi nande tumerwo gari utebyo bieku ikomba gututhiria yo twakega Mpempe batukugairwo au bataraiza je batuleta iro au nyache tomba kugumu tuleterwe aja mbieti gyaki kana nyombe ngicho ithini gyaki wira mdajo moja ayalisia jwa mbieti na ndijo lekeretwe na choka thirikari neto gitukorwa baba kure irio batwekera stock au na no tukinyaya kwa chipo twena nyomba irio peja bakure stock batwekera fertilizer tukogarera kwe na maguri ya mega jara kwa kure miriko yetu batu twena tukoro irio gyaki andawi wasirio sinare twena twene no monoja kambe chibo tulengeromba thirikari muno makeria itegere antuba gaitika na bagiaki no ntunyo nchukua bya kuria Oni bethirite bagitariria na kuga nteriji nio sikubatara kimera kingi kia mbeca akuona kimera kira baturagia kia bamba ni kiarikirie na kura Mungu mboto tethia itware abamba itware moja Tanzania tulete ngombe sheria no ntumurimi atumba murimi rori maganaja atumba kwendia gura ngombe eria kumantere ciagia ki gukuhuni gicigo mbunge kia North Imenti ngikwinyiria ntatori yetu wali Patrick Waste. Na tukitikana ripoti ya Patrick Wastela tutitana mbere gikundi kia antu biumbe ba mawathe kia gaishwiri kuma marimati gishiko mbunge kia Tharaka nibakuromba mubunge wa gishiko kiu abarikane na kuba iti kiri kamiti chia CDF bakiaria na andiki bantuto antu biumbe ba muthemba jo bogite ne bathurikirie obici chia CDF na kagita nigakinyi kinyabombe kuthura bakiewa kanya ga utongeria tabangi kuruki ni bakuria mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindi abarikane kiri kigina kia Gaf David Dakana Waiguna na gotutaria kuruki
umayanto bara bena magwathe kwiromba rutha ikundi-ini kenda bona ũteithio gintu giki gitwikite kinyume kiri gikundi kimwe gigitwa gicweri ntereche marimanti tharaka ikwithirwo kuma bomba kwithirwo bakirutha gikundi giki batona ũteithio gaicweri twerirwe tuthuranie gikundi tuthurane gita riraya muno na muno atongoria bara batwirite tuthuranie baurire ũteithio bwa tweritwe tuthurane gikundi tukabuona ibaurire mathina maingi muno na gutiena muntu ututhetera na ara ngurubuni ikibangwa igita rya kubangwa tutiririkanagwa iri kandi riruthagirwa antu bapinda birondindi kenda bomba kwithirwa bakithi cibitari bomba kwithirwa bakiona utungata gutema rii indi antu aba bakiaga kandi ino naraboritie abithora gukonana na gionto gikiombe kwithirwa kiumira gitere giki ni kenda bomba kwithirwa bakigunika tukuria munene wetu ura aruthiragia guntu kukungi bariungaga na ndagitari bakirutha tubande tutu twa ndinjito itukura yiki tonto atakinya na Gatharaka South tukukungi na kinyire na barutha tubande utututethia muntu wapinda biliondi mono nuntu wathi cibitari utikuria na agaito tweterete mono nuntu tiuguturi antu bara bana magwathe twathi cibitari ituracimiaga turie na tutie na mbeca rimwe ukona muntu magwathe ajire akaragu ajiruagu boe no kana antu bara bawendi bwega baga contribute tubeca tunini akarumwe turagwa tunini rimwe bamwe bagukutheri aga tubande utututore twiritwe na chuka na kukungi munene wetu uyu aichuka ariungagia kukungi na mandagitari tio gwitu tebake amona kwithirwa nto batiumba kurima nonto ba magwathe ibethete mbeta ntongoria cia thirikari gutigira kagita karile bia misanda biomba kwithirwa bikeya guntu guku gutigiri bakwathorora kamite yao ya mwanyere kabatetheria ni kenda na bo batiga kugwaijura wona kwina mbura ka gutena mbura tutiumba kwirimira bamwe batie na njara babangi batie na metho na maguru itukuragia antu bara ndisi na machibo na babangi kagita kara irio biaya tutie mukamite ndene ya kamitire gaga irio ituchwiro mukamite ndene ya kamitire gaga irio kenda biaya atuo twariria turumagwe na tio gututigaye kugwaniura ugachuba gatega twaga tukomanie kuba baguyaga niura na twana twina tuna amichi tutie na watu intobia kurumye twana tura ituru magwirio na kwegwire moko mweri tukarumagia twana tura tomutu atigire kuthi cukuru nontu bayura beto tutibweri kugirwa kweri imbiende nontu tutakugirwa tio tu makwegweka na aturi twina thini nyingi muno lakini bakwira bari kwende sauti yetu atinyana bobu atende kwa kwithirwa tigo tutikonchindwa bura antu abatakwizombera kenda thirikari yetu yigwe na ara kuraya kendo tongoria bwetu kumegoro mwanka nkona beko bakimenya antu ana kwina antu bakariona ni bakwendo batumona batethwa kogwe ndi tukoromba thina cietu ni bakinyire baragu batia ukireria itokubenda muno atongora batu athuri bathikire sauti cietu tutikubenda muno ngorokia antu abakithetera kwithirwa kwina kamite antu onthe bakuringithwa kiri muturire wao betinu kinyana acibitari utire mukamite gwetu wapinda biliondi athuritwo na acibitari wotwaragiria inkoromba thirikari abakurutha tukamite tutungi bantu babangi mukamite wapinda biliondi na thukagwe urakatetagira kana karagia mantu mapinda biliondi nagu cibitari kana nagu kungi kinya kwa irio nikenda agatwaragiria ndenda ngurubu yonthe ya kurutha mantu ituiwa twikonchindwa kinya antu bandisabete nabo kenda bomba kuigwa sauti yao ikinya utongoria kenda tukomba kwa tukiruthirwa mantu no tutende kwa kwimurandi kwa kurutha untu tendi tukwenda murandi kwa kurutha makuyu itukumenda muno okakwa tutiena antu bakuru batuigwa twena obeto na ara batu batwaragiria ri na ata tumba kwigwika tutiegwika tuna antu bara batakwiyombera tukwira tongoria betu wo ndi bathikire sauti cietu kenda bakomba kwa betu konchinda bantu onthe ara kukurutha mitaratara ya kuomba kwaria mantu kira tongoria na ati kenda tumba kwigwika uri mantoni makoneno na sindi bantu baba bakiugo mona bateri gutwikitho bokamite kaindo kagita karamba sali kugae bantu bena magwathe bakunika atigo konsinda umwe wandisaberete kamete ni yake nonto kagita karamba sale kugaegwa otiemo kamete wandisaberete ndarona ogo no tie ke twarumwa so nato thikeria korare atoromie atoigire mukamete umwe ke kamete enu yake kagita karamba sare kugaegwa tukamenya ntu babeto bena magwathe baraba mami lakini muntu atena magwathe atimenyore na magwathe kae no ruru ripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Ariete Ndagara.
Waiguna. Tutitana mbere ambulance ya sibitari ya Meru level 5 teaching and referral ni koneru na mutino jwa barabara ntere chia skuru ya area consolata mutino jo karekete makinya aja matare kuma sibitari yo ni mutino jutigite anto biombe bana bagurari twe ario driver ripoti iriuga bana bagukari rugendone rwagwikia mwaje sibitari nene ya Kenyatta. Bugita na mbere mutongeria wa Meru Pastors for Bishop Buria ni bagitite ikiudhrano na gweta na maguru ko magitimbine kya njuri mwenka kirogine bakirombani ontobwa kwithirite kwena mitino kagita na kangi nikiende komba kudhrwa ikeberandeni ya barabara iji. Mrithiria umwega wa Meru TV riboti uniromba kudhrwa iginkinya muthia jwa nteto cha Meru TV thaa ithatu gochokira nkatho cha mwanya muno ntuba kudhrwa ogwatirite ndeni ya Meru TV ritwa ukambita Gloria Mwirigi ithrawe no tukubobwega.